Kuri uyu wa 29 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nibwo hano muri Uganda byatangajwe ko Major General James Birungi wahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda CMI yatawe muri yombi ajya gufungirwa muri gereza y'ishami rishinzwe imyitwarire y'igisirikare cya Uganda ya Makinde. Major General James Birungi agomba kugezwa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare hano muri Uganda, aho akurikiranyweho ibyaha birimo ubugambanyi, ruswa, iterabwoba ndetse n'ibyaha by'ubwicanyi. Si we wenyine kuko ari kumwe na Liyetona General Sam Okidingi. Abangaba barakekwa kuba barigeze kuba batangaza urupfu rw'umuyobozi mukuru wa ADF, n'umutwe w'iterabwoba ukorera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irwanya ubutegetsi bwa Uganda, witwa Medi Nkarubo. Ni mu gihe kandi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko abakozi bo mu biro bye bamunzwe na ruswa bagera naho baka abaturage amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amashiringi ya Uganda kugira ngo babahuze nawe. Ibi ngibi tugiye kuba tubigarukaho turebe ese hano muri politike yo muri Uganda byaba bishatse kuvuga iki, cyangwa se ibi ngibi birakomeza kugenda bicura iki, ese ibi ngibi bizagarukira hehe? Ni mu gihe Perezida Yoweri Kaguta Museveni uhagarariye ishaka NRM akaba yarongeye gutorerwa kuyobora iri shaka mu gihe cy'imyaka iri imbere igera kuri 5, ndetse akaba yaramaze no kugirwa umukandida uzahagararira iri shaka ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Mutarama 2026. Hanyuma turaza no gusimbukira hano mu Rwanda turebe ibiri kuvugwa muri Ferwafa ya hano mu Rwanda. Ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda bamaze kuba bashyiraho umuyobozi mushya. Ninde? Abamwungirije ni bande, cyangwa se bafatanya muri iyi Ferwafa ni bande muri manda y'imyaka 4 uhereye kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 kugeza 2029. Hanyuma ikindi kandi ndaza no kukubwira ko mu karere ka Gasabo polisi yafashe umugore w'imyaka 54 wacuruzaga urumogi, akaba nawe abyiyemerera. Uyu nguyu amazina ye yaje kuba atangazwa ni ku bufatanye n'abaturage. Hanyuma rero akaba yamaze kuba afatanwa udupfunyika 274. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo ukomeze kubana natwe kandi nguhe ikaze muri iki kiganiro kuva dutangiye kugeza dusoje. Hanyuma ngewe rero ujye kugeza iki kiganiro ni Emmanuel, ngushishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel cyashya, tuzajye dukomeza kubana umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze kureba cyangwa se dukomeze kumenya ibijya mbere, aho biri kuva naho biri kwerekeza hano mu karere k'ibiyaga bigari, yaba muri politike, diplomasi, imyidagaduro, naho tugasimbuka tukagira tukareba iba bigenda biri kuvugirwayo. Ntatinze rero, niba ubyibuka neza icyo gihe hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nibwo Museveni yaje kuba atangaza ko hano muri Uganda abakozi bo mu biro bye bamunzwe na ruswa bagera naho baka abaturage amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amashiringi ya Uganda kugira ngo babahuze nawe. Museveni yasobanuye ko uwishyuraga aya mafaranga yabwiraga umukozi wo mu biro bye ati ukora ibishoboka byose iyi baruwa perezida ayibone. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati nukuri ubwo nayibonaga natangaga igisubizo byihuse. Uwazanaga ibaruwa yarishyurwaga. Ibi ngibi byabereye hano mu biro by'umukuru w'igihugu. Abangaba twarabafunze, abangaba twarabafashe turabafunga baryozwa ibyo bakoze. Perezida Yoweri Kaguta Museveni akomeza asobanura ko bitewe n'imikorere mibi yabo mu biro bye, abaturage bigiriye inama yo kujya bifashisha Marcela Kareke ukorera mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo bamugezeho ubutumwa bwabo nawe abushikirize umukobwa wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni witwa Natasha Karugire. Museveni ati
bamubona mu itangazamakuru bakavuga bati uyu mukobwa ashobora kuba azi Museveni. Ntabwo Kareke angeraho byoroshye nubwo akorera hano. Kareke abigenza ate? Ajya kureba Natasha nawe yaje kuba ahabwa izindi nshingano, agirwa umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi kubera imikorere yapfuye. Aya ni amagambo Museveni yatangaje we ku giti cye. Nk'uko uyu mukuru w'igihugu yakomeje abisobanura, imikorere mibi ntiyagize ingaruka ku baturage basanzwe gusa, kuko n'abashoramari bakomeye hano muri kino gihugu cya Uganda bagiye basabwa ruswa kugira ngo bamugereho. Muri 2024 hari abakozi bo mu biro bya perezida bafunzwe bakekwaho ibyaha birimo ruswa. Abo ngabo barimo Liyetona Viki Munaba wakoranaga n'umujyanama wa Museveni mu biro bya gisirikare. Hakaza Rosa Nakunga, umunyamabanga bwite. Hakaza Koporo Moses Kaba na Michel Christophe Ayarenga. Aba bose barafunzwe bazira ruswa. Ibi ngibi umukuru w'igihugu cya Uganda yabigarutseho nyuma y'uko hari n'abandi bakomeza kugenda bafatirwa mu cyuho. Major General James Birungi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 bikaba bivugwa ko uyu yahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda CMI yatawe muri yombi, ajya gufungirwa muri gereza y'ishami rishinzwe imyitwarire y'igisirikari cya Uganda ya Makinde. Major General James Birungi agomba kugezwa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikari aho akurikiranyweho ibyaha birimo ubugambanyi, ruswa, iterabwoba ndetse n'ibyaha by'ubwicanyi n'ibindi bifitanye isano nabyo. Itabwa muri yombi ry'uyu mugabo wahoze akuriye ubutasi bwa Uganda rifitanye isano n'iperereza ryakozwe ku mugaba mukuru wungirije wa UPDF Liyetona General Sam Okidingi. Aba bagabo wumvise aho bahuriye nuko bose bagiye bakora ibi byaha birimo kwaka ruswa n'ibindi bifitanye isano nabyo, na biriya twigeze kuba tukubwira bariya bafunzwe umwaka ushize muri 2024 bamwe bakoreraga mu biro bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Aba bombi bakekwaho imyitwarire idahwitse mu butasi bw'igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Uyu General James Birungi yatawe muri yombi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 ajya gufungirwa muri gereza ya Makinde. Mu iperereza ryatangiye mu ntangiro z'uyu mwaka 2025 ryari rigamije iki? Icya mbere ko ari ugutahura ukuri ku birego byakunze kuvugwa ku basirikari bakuru ba UPDF bavugwaho imyitwarire yo guhimba cyangwa bagakabiriza ikibazo cy'ibisasu byavuzwe i Kampala bagamije gushakisha inkunga cyangwa guhishira ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Nanone kandi hakozwe isuzuma kuri raporo mpimbano yavugaga ku rupfu rw'umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda Medi Nkarubo. Yari yemejwe ko yapfuye icyo gihe ari ku buyobozi bwa Major General Birungi. Uyu Major General Birungi watawe muri yombi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 yaje kuba akurwa muri izi nshingano, ariko nyuma yaho yaje kongera kugirirwa icyizere
agirwa umuyobozi i Burundi, ntiyagiyeyo. Icyo gihe yari agiye kuba ahagarariye cyangwa se yari agiye kuba military attache hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo yagiyeyo, yanze kujyayo. Nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa muri politike ya hano muri Uganda, abayobozi harakomeza kugenda hatutumba umwuka utari mwiza, cyane cyane mu bayobozi bakuru b'igisirikare cya Uganda UPDF, gihagarariwe n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ni General Muhoozi Kainerugaba. Dusimbukiye hano mu Rwanda nuko Dr Ngoga Shema Fabrice wari usanzwe ari Perezida wa AS Kigali yatorewe kuba Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa muri manda y'imyaka 4 uhereye uyu munsi w'itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 kugeza 2029. Abanyamuryango rero bose 51 muri 35 nibo bamanitse ikarita yanditseho yes cyangwa se yego mu kugaragaza ko bamutoye. Nta wigeze amanika ikarita yanditseho oya, bivuze ko bari bamwishimiye. Abo bagiye kuzakorana rero harimo Mugisha Rishari wagizwe vice president wa mbere. Uyu Mugisha Rishari yagizwe vice president wa mbere. Hanyuma uwa kabiri, ubwo ni vice president wa kabiri, ni Maître Gasarabwe Korodina. Hanyuma komiseri ushinzwe imari ni Nshuti Thierry. Hanyuma ushinzwe amarushanwa ni Niyitanga Desire. Hanyuma komiseri ushinzwe umupira w'abagore ni Gicanda Nikita. Hanyuma ushinzwe amategeko ni Maître Ndengeyingoma Louise. Komiseri ushinzwe ubuvuzi ni Lieutenant Colonel Mutsinzi Iberi. Naho komiseri ushinzwe imisifurire ni Hakizimana Louise. Aba bayobozi tubitegeho iki muri Ferwafa cyangwa se mu ishami ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda? Tubitezeho byinshi, reka dutegereze turebe. Hanyuma umusanzu baje gutanga muri Ferwafa y'u Rwanda kugeza amagingo angaya bikunze kugarukwaho ko Ferwafa y'u Rwanda cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda hagenda hakomeza kugenda havukamo ibibazo bigiye bitandukanye. Abangaba bashobora kuba baje kubikemura. Reka dutegereze turebe, tubitezeho byinshi.